Yabona sinkosile nabazalwane bafethu lesandla sathi mfundisi uMthembu ngiyamcela umuntu ozesontweni ngesonto phethu azohlala phansi nje kanje aqala zabanye abantu umbuzo bowuyaphi aphinde futhi azosihlupha athi kade afike esontweni uNkulunkulu akamphendule emthandazweni umbuzo uthi uzoza kuphendule nje uNkulunkulu yini ohlupha ngayo wena ngoNkulunkulu ngoba sewufikile uNkulunkulu ufukwenze njani uthule abanye bayakhuluma la kuNkulunkulu wena wenze njani uthulile kodwa futhi khona uzinjani oyifuna uzifuna kubani lesi sinto kubishop noma uzifuna kubani kuNkulunkulu kuyacaca abantu abeze bishop baphuma be empty handed kodwa beze kuThixo babuya bephethe into zabo ngoba basuke beze kuJesu meke namazwi uJesu bazana namandla akhe hey nafinyelela nje ekumazini namandla akhe ngengibuyele ngixoxele la mase njengoba senikhona kanjani kwethu njengoba senifikile nje senikhona phela mina ngikhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu naphambi kwaMoya Ingcwele ngikhamba mangingeke uKristu njengoba ngimi la nje ngimi noNkulunkulu ophelela kwakhe futhi nizobona ukuthi ngempela ngikhuluma iqiniso ukuthi ngimi la noNkulunkulu ophelela kwakhe nizobona izinto azozenza uNkulunkulu akekho umuntu obengenza lento akekho umuntu ongaphilisa abantu ungancama ngaphandle kwemgilingwanyana nje lezwe abantu yabo khona izinto ezenziwa uNkulunkulu ezinobe ethiwa isimangaliso umthelo angithi isimangaliso kuthiwa in miracle angithi inyanga inayo miracle inayo munye umuntu onemiracle uJesu kuphela izinto eso akake ngifundele incwadi yamaHebheru ukukholwa nje ngifuna lesithatha ngifuna sibuke leyandaba bafethu yokholwa yazi bengaqondanga ukukhuluma lento kodwa ngifuna siyibuke indaba ukukholwa mthembu eBhayibheli ngoba uyabona sesifikile sesikhona thina sikholwa into esingayibonanga wena yeka abantu abafike babeka izinto esikholwa abayiphethe nobusona babantu sikholwa into esingayibona kuyiqiniso le ningifundele abafethu ningifundele kabili yona bayifundela ngesixhosa nisho ngesixhosa bayisizulu mayesivenda mayisithwana isho ukuthi uzobe understand nalokho aningifundele mabisho ukufunda mfowethu omunye uzofunda ngalolu limi nomunye afunda ngolunye sibone ukuthi yona na angifuni sikhulume into ngicela velba teach lapha ukukholwa kungokuqiniseka ngezinto ezithenjwayo imali bafethu ukukholwa ugqoka isuti ukukholwa yini mambisho uyazi ukuthi uNkulunkulu uzophilisa abantu la endlini hleze khona abantu abakhonza kaShembe la manje uNkulunkulu akazuya ngokuthi usindisiwe uhlukene nezono uzuya ngokuthi njani uyakholwa na ngoba ukufika kwalomuntu la kulendlu akezile ngokuthi usindisiwe uze ngani ngokukholwa ukuthi uyazi ukuthi mase ngifikile kuJesu ngiyakholwa ukuthi hey ngizophuma la sengisindile ukwenze njani mambisho kepha ukukholwa khona abantu abasindiswa iminyaka bayathanda isonto kodwa bakholwa angisho lento engiyishoyo kodwa lengiyishoyo kade basindiswa abantu impela bahlukene nani kodwa banjani abakholwa lutho nje ukholwa abakholwa ukholwa mambishopi yini uqiniseka ngezinto ezithenjwayo iqiniso ngezinto awumtshela ngizolindela indaba zokuthi nje ngizothola umsebenzi kulokuthiwa nje ayilinda
uyabona engikhuluma ngayo akuwona umdlalo lento engikhuluma ngaba mfethu angikhulumi nje ngento okuthiwa nqa nangu ukhiye we-fortune akuyona indaba ye-fortune le ngikhuluma ngani bazalwane ngokukholwa ukholwe uyazi ukukholwa kwazi ukukumisa inkinga yakho kodwa ukholwe ukuthi ikhona ukholwa kukumisa entweni engekho uthi wena njani engane amantombazane kulendlu ayama athi ngisingisiwe ngihlwele nani indoda ayikho ngiyakholwa ukuthi ngiyezulwini intombazane iyama ingalali nandoda hayi ngoba ingalali nandoda ngoba ithanda ayilali ngoba ikholwa ikholwa into enjani bangcwele engekho kodwa enjani ekhona incwadi kaLuka chapter 1 verse 37 hlama sifunda ngenhla Luka 1:37 akano 36 bafethu anqwela akano 36 no 35 ubani hayi u137 ngiyabona la mina ngifuna ukuthola ngenhla awusho kumamlisho Bheka uElizabeth isihlobo sakho naye ukhulelwe indodana esemdala. Funda. Lena ngeyesithupha yakhe obethiwa inyumba. Ngokuba akukho lutho olungenze uNkulunkulu. Manje ngicela ukuthi mawuthi uNkulunkulu khona into angayenzanga. Alright bafethu ngicela ukubela ngonene. Uyagula. Yebo. Kuzwa yini? Izinto. Yini enza ukusho izinto kodwa odokotela sebekuneza ukuthi la endlini nje khona abantu abakhuluma nodokotela kwaDokotela unezinto bakhona. You are HIV positive wakhona. Kodwa mangithi mina you are healed akakhona. Uyazi ukuthi umuntu ukholwa umuntu kunokholwa uNkulunkulu. Nanga ngesimanga mawungasuka nje manje uyasibhedlela afika athi udokotela une COVID utshela isimanga phambi kaNkulunkulu ekutshelayo bamalwa abangathi hayi mina dokotela hayi mina ayikho lento eshoyo kodwa mangathi mina ene COVID ngithi awunayo uzothi hayi baba bekade ngihlobo bathe ngoba akanjani ukholwa umuntu ophemgwayi kunokholwa uJesu. Ekholwa esimsini. Wathi wakena une-cancer wayikholwa. Mawukholwa into isila utshela udokotela yebo njalo. Ngoba uwe okholiwe yenzeka. Yebo ivumela. Lento ikholwayo yiyo oyiyo. Engani mawusibokela phansi uthi angilutho yebo awulutho futhi uvela ungabi lutho ngoba uyakholwa ilento yiyo. You are HIV positive. Abanye abantu abane-HIV akithi baqala badla amaphilisana kodwa kube bakholwa ukuthi abananga ababana ngoba babefanele bamkholwa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ayithi into inegaranti ayithi into engenzeke kubani sibangela inyama yonke ingabani inyama yonke ingekabani ikhona yini into enjani emahlulayo uma ikhona into emahlulayo uNkulunkulu bafethu asiyekele ukukhoza we waste uNkulunkulu somkhonza futhi kunento ezimahlula yinye engasuthi ihlula uNkulunkulu nemhlabeni i1 yinye ehlula uNkulunkulu yinye entweni zonke yini akakwazi enye umuntu okwazi tembu awubafethu into esemkhonza na uNkulunkulu nimkhonza sengathi uNkulunkulu usibali wethu uNkulunkulu bekwazi ukumitha
yazi le ekwazi umlenze umfushane umncane yini kula kaMnasi imangaliso kwanda amavesi amandla wakhe kwanda amavesi kodwa amandla kaNkulunkulu kanjani asibonakali imangaliso kuba apostoli mathiwa izenzo kwakuyizenzo zamapostoli from verse 1 to 4 kwakwenzeka imanga nemanga bapostoli begagcina amavesi kodwa benza bekholwa uyazi ukuthi bawenza isimanga ngangabona isimangaliso eBhayibhelini ukuthi abantu babethatha amaplasi ebo bedayisa amaplasi abo bathathe yonke into bekholwa uNkulunkulu bayonikela ngayo yonke bekholwa uNkulunkulu uzobabhatala futhi babengakwenza lokho bazokhokhelwa uNkulunkulu babekwenza nje bemkholwa awuyema tu what does manga ya phili yanto othi mawuzwe izinto emzimbeni wokuthi Jesu ukuphi yini le manje sewuvela ulunyu kabili kathathu hey uzongisiza uJesu uvela ulunyu kabili kathathu ake ngifuna ukubheka udokotela akaze ngizwe nje umuntu olunyu kabili kathathu ebusayo ukubheka indaba somanje awungalunyu kangaka engikhuphule entabeni uyazi bathi esibhedlela nginama-asa uhloliwe wasekuthiwa awunyukanga kwathiwa wamakhuphuka abantu abazokhuphuka uyazi ukuthi indaba abantu bagcwala indaba waphuma somanje sibaningi la yazi laso ave sibaningi la eSunday sonke sibambe ipulpit akekho okubanga ukuya kuNkulunkulu into eyenza ngingabanga ukuya kuNkulunkulu ukhosta impilo yethu ubani okwaphathwa ikhanda nokubuza uNkulunkulu le simanje kwenze njani kwenze njani akulula ngoba isitha sidlula ngasemnyango sithi sonta kuthi ungangikholwa uNkulunkulu sonta usonta into enjani right bazalwane ngikhuluma iqiniso njalo njengoba ngixoxela nje nidla amaphilisi natshelo odokotela niwadla ekuseni niwadla emini niwadla ntambama angigeji udla amaphilisi kodwa umthandazo ngithandaza ekuseni angithandaza emini angithandaza ntambama bese nibheka ukuthi uNkulunkulu ufanele enze njani anisize uzonisiza kanjani uNkulunkulu ningayi kuye noma senifikile kuyena anisho lutho ungancama ukhuhla ibhenki esibhedlela uhlale songo-6 uyoshaya u-6 ntambama awumtsheni ntelula kangaka uma bishop athi ngolesihlanje kuthandaza ekuseni uyoshaya ntambama uthi ngeke likhuhle lo bhenki lokuthandaza kodwa ngiyakwazi ukukhuhla si-DJ Crooks ngoba ngiyakholwa ukuthi udokotela nokwangihlola nje uzoyibamba lento lokungihlaba la awukholwa ukuthi uJesu uzoyibamba lento ehlabayo bafethu ngempela simfelile uNkulunkulu njengoba sasimfelile mfowethu simfelile ayithi amakhethe amakhona umuntu ogulayo thwe akaqali umuntu ayiswe esibhedlela umuntu uqala esibhedlela sikabani sikamoya athandazeke ngelinye ilanga ngafona abanye abazalwane engibasho fona abazalwane hey manje nangu awukodwa umzalwane uyagula la uyashona senzele into esibhedlela kathi hey ngalibeki lapha lingelibeke lapha ngisho ngokholo lento engishoyo ngisho nje nami ngihambela athiwa linguye adothi ngithandaza ngathandaza kodwa wasiphethe angazi uma waya yini kodwa ngikhumbuza ozomoya sibhedlela wasinda ungomphilisa emphilisa sikhulumiswe likaNkulunkulu kuyena wasinda ngoba sasikhuluma ngani ukhona Bhayibheli khona qiniseka siyishito awubazalwane angani manje namahloni nabawumsomi ubona umuntu egula uthi yini uthi asisilonda asipoli ungena ukusho ukuthi sizosha manje ngoba ubona abazalwane uzophoxeka ngoba manje usho vela usho ngoba usho ngokholo usho ngawe
Yabona manje wathi uNkulunkulu manje lesilonda siyaphola manje siyasha ngegama lika Jesu sengishilo ukuthi asipholanga manje ngehour sophola engoma amabili masingapholanga engoma amabili amathathu sosipholile masingapholanga amathathu sonke sasipholile kodwa igama nje sekugcineni wakholwa lo nami ngamkholwa kwenze manje ke lento yokholwa yebazalwane Habiyona into le ukholwa nje yabona ukuthi manje ngizophuma la kulodonga uzokhulwa sasimleke uzofika la sizophuma la yona ngiqonde ngqo ivele inkosi sisusa inyama yami isibonise ngaphandle kulokho kulula nje so nje manje sho khona into ozokholwa mhlawumbe busuku ngendlela emangasayo bazophila ngokukholwa hayi ngoba bebekwizandla bazovele bakholwa isandla sikaNkulunkulu vele sifike sibaphilise ya bekholwa uNkulunkulu ukade ngagula nginencwadi zadokotela wathi udokotela ngizohlala iminyaka hayi ngeke iminyaka noma iphikise into eshoyo uzobona amandla kaNkulunkulu namhlanje ebusuku mina ngikusho ukuthi enze njani kholwa mhlawumbe kade lokushubana ngokukholwa ya nokuveza amandla kaNkulunkulu ukuthi ibandla liyabambezela ngoba uqale wakha abazalwane behlale phansi shona nokufebe uphinga yabona ya ingilibazise lento into yenu umthembu la efanele ikhulume mina sengiveza amandla ukuze ngoba ngisebenze kusasemini ngoba ngizosithela masengambile kuzoba nzima ya mangayibamba ngifihla kaSimakade ngoba mina ngifuna ekholweni yonke into engiyenzayo uyabona bayazi umsobe ngime kunabapostoli ngithi hayi amandla kaNkulunkulu abona nawe wenzayo yini into enyenzayo ndoni isiveza nemapostoli amandla kumokholwa hayi amavesi ukholwa amavesi lento yona amavesi kodwa ukholwa le ya uhambe ngokholwa ukholwa uNkulunkulu unamandla udlula abadlulwa khona udlule ngokholwa ulale ebusuku uthandaza baba sengiyakala ekuseni izoba nje kube njalo ukholwa mambishop kwenze njani qiniseka ngezinto enjani ezinjani kuyiqiniso ngezinto ezingabuyi yeah kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo bazalwane umkholweni uNkulunkulu konje ngenza kanjani ngokwena bazona bayizwe ngisho ngithi umkholweni ubani kholweni awasale kholwana ubani uyazi uNkulunkulu befundisi ukwazi ukuthi umuntu wesifazane esakhishwa into ebamba ingane ukuthi angabe sakhulelwe kodwa uNkulunkulu amenze umuntu wesifazane akhulelwe ingasekho into ebamba ingane Jesu hey uyazi eManutchburg ngihamba nomfundisi uNdlela ukashwe into lapha auditorium yoShumayelazi la ngibona umuntu wesifazane ongazalwe ngabo hey ngayakubona kathi ya wazalwa ungaboni wathi ya ngathi hey naka amehlo kuyakunika avele ezulwini God in the mighty name of Jesus what a word hayi esho nje ebo wamsukela esebona inkosi yanginika amehlo okushesha awufake emehlweni ngizile mhlamba ma fame izinto uThixo azenzile ezimangalisayo abazalwane hawu kodwa ngombishop hawu kodwa babekephi labazalwane uThixo ezazisa ezimangalisayo namhlanje ngithi ake ngibavezele nje ukuthi lezi zinto uThixo kade ezenza zisekhona amen unesilonda siponi awena nesimemeza uThixo sidla sisemvuselelweni kuthiwa khona umuntu osesibhedlela ufakwe izinto la kuthiwa lapha efemini simemeze la simemeze umuntu esesibhedlela ukaqwa izinto esibhedlela abona madolo seyidlalela nje kaNkulunkulu bese kamuva mase siyahla sinamahlonyana banje sengaba negama bishop manje bishop uyabona ukuhlonishwa lo
kuyekungidinadine kancane ngoba kungenza ngingayenzi lento uNkulunkulu ayifunayo. Ya Bishop ngathi manje ngisikhudlwana yabona kodwa mangenza intando kaNkulunkulu amadimoni ngiyakutshela ayengithuka ubusuku nemini engithuka ibazalwane qinisile uma la kuthi drive imoto methe azongidinga nemoto yayilunguziwa ngilinde ngithi washa umthinte angisonge ngitotho ofanele kusale as long uNkulunkulu esihamba nami ozange ngibize ngalanga ngibiza ngayo ukuthi ngisagolozi manje ngihlale phansi ngathi ngingitotose nehlale ezinhle nje angayena umuntu ohlale ehlale ezinhle imvuselelo ngiyathandaza vele manje kholwa hey uzengisiza ngiyakholwa manje uma ngizenze imali sami hey ngiyakholwa baselana khona into engizibona engaze nisibone njengamanje Bon. Mawunkulunkulu ethulileke ezulwini ngazi mehlale ezulwini kuphela. Nakazi iBhayibheli usendaweni zonke ngasikhathi sipho. Kusho ukuthi ngamama gama usezulwini nale ndlela ukhona. Futhi hayi ukuthi uhambe nje kuphelele. Amen. Funda ngicela. Ukholwa qiniseka ngezinto ethenjwayo. Ngezinto ezingabonwanga. Angithi nina mambishop ukwazi wena ukukholwa ngithuma mina ekhaya. Ngihamba ngiyelapha emishini esenza ngiyoshayela iroof uthi ngiyabuya ngithi ngifuna umkholo uNkulunkulu ngaleyo ndlela ukuthi ngeke ngife ngizobuya ngibuyele endlini ntambama. Umkholo ngaleyo ndlela ukuthi ubaba njengoba ephumile nje wenze njani uzobuya noma ngadla uyayisho lento endizokwenzeka njengoba injalo okunjani wena engangimaziphuma la siyakhothuka ngiyakwazi lokho niyazi ngini nishiswa yini ngifuna nimkholo kanjani ukuthi abantu bangiphuma la ngiya noma ngabe uhamba ngemoto engena petrol awu emngathi mina niyamazi uNkulunkulu efaka upetrol emotweni animazi uzana thina ngimtshele ngithi weba upetrol awusekho imoto icishile ngihambe ngabe imoto iphele lo petrol bese ngithi webaba phela mina ngiyoshumayela ngifuna ukusuka la ngize ngiyofika egarage ngicothisele bese ngiyemvuselele yime bese ngishawukile ngothi ngifike ebhawuzeni amen siyakholwa thina sakholwa thina onosi bezelwa kithi sabakholelwa onosi sabakholelwa sakholwa uNkulunkulu ukuthi njengoba sikholwa nje onosi ngebafaka ekhaya ngebenze lutho abafaka siwasha amen baze bakhula babangakanani abafakwa lento endlesi yonke leyo ayifanga kakhulu ingane phandle kwaleyo sikholwa uNkulunkulu thina phela angithi abanye abantu bayavala amabhishop makabe bezela ingane bamba bayajofa bathi angithi thina satshela uNkulunkulu sathi sifuna ingane nje zime la zakugcina kanjalo afona lithi akudliwa maphilisi wakhulunyiswa sakholwa wabanjalo sakholwa abathi uNkulunkulu uyakhuluma nina nishothi uNkulunkulu awubaba indlebe yakho mina ngazi ngicabanga ukuthi nendlebe ngoba vele kuthiwa indlebe angazi mabili noma yini kodwa bathi abazalini indlebe yakho isandla sakho nje usinesandla sodwa angazi akusiyo isandla sikaNkulunkulu kuthiwa isandla sikaNkulunkulu angithi bazalwane neso lakho njalo nje futhi iso lakho Nkosi asho amehlo wakho Nkosi yabona iso kusho ukuthi uNkulunkulu bazalwane ukwazi ukuxoxa ukuthi nemixoxo noNkulunkulu mina ngiyathandaza ngiyanazi ngithandaza zonke izinsuku mina ngithanda isihlalo e-office lami ngeke ngifike ngibeke isihlalo sinasi sakho somandla bese ngithatha sami ngihlale ngisawubona baba angikhambi ngoba ngitshela sawubona baba sifuna nekuseni sifuna ntambama iso ngithanda ikubingelele baba ekuseni Fanele nje lo mbizo izinto engazazi. Yazi bazalwane mangakhombisa ubaba wami la uyenze kimi. Isandla sakhe lapho ezokhanda lapha. Ebrush ikhanda.
ey'gizwe ngawe Jesu. Awe Nkulunkulu, imusho, ithi ngiyasho ngisho nesihlalo holo. Noma sengithi ngifuna ukuvuka kusavukeli. Ngithi ngifuna ukuyeka. Angabe sangiyeka. Sihlezi soyithuka komambisho. Sobayithuka awukodwa usimakade. Ngiyamuzwa bese ngitsheni nabantu kwesinye isikhathi ngithi ngisahleli nje besaxoxa semnandi abantu ngizwe la ephezulu ebrush ikhanda lami engibrush ngithintathinte ngizwe nayi kodwa ukuthi kaJuda sengiyabashiya sayathi ngiyahamba futhi ngizwida kwabo msekhona sekhona ngokholwa ngohlala naye weNkulunkulu wasala wamnandi ukholwa uNkulunkulu wamnandi ukholwa uNkulunkulu umkholo ungazange umbone umkholo ngiyakhumbula ngihlangana naye emabhishophi ngahlangana neTrinity sahlangana saxoxa ubuso nobuso ngiponta naye ngivakashele ebhakini ngarathi ehlala nami bazalwane insuku zonke kwakhiwa itraki yami yokuyoshumayela engitshela ngizonke umhlaba wonke amkholo baba hamba nami kusebona mhlanje izinto ezingivela endleleni uyaziyekisa manje uthi ukhuluma ngami ngami basisikhathi ngiphathe kabi ngizobantu ukukhuluma kabi uyazi abantu bakhulume kabi ngithi usikona lokho ikhona ebengiphathe kabi ikhona engiphathe kabi akhulume kabi bandla ngithi ngizabasi omunye ukhuluma kabi nje kanje akhulume ukuthi sebeyikhonzile nathi omunye bandla ngisho ayikho siyomsiza ngelinga ya unjalo uNkulunkulu ufuna simukholwe ebuhleni nakuphi simenze njani umkholo unemali umkholo unesudi umkholo unezicathulo umkholo ungena uNkulunkulu usho uyazi umthembu uNkulunkulu umusho ungenathayi uthi bazalo uNkulunkulu nothaya usho ungenawo unothaya uNkulunkulu nothaya bazovukisa nothaya uyabashintsha othaya lakazomanje usho wena unjani usho uyakholwa ukhonzela abantu othaya wena uzowuthola one day ake ngithandaza kholwa uqinisele esibhedlela uNkulunkulu into ekuthiwa ngeke yenzeke uNkulunkulu wenze njani uvele kumithi umuntu emdala mdala abenze njani kwenze kanjani khona ngicela sikhole namhlanje futhi ungavumi uhlale duze nomuntu ongakhona uzokuthelela ngokungakhona uzothi ngalesikhathi ukholo uNkulunkulu akuthelele ngokungakhona abona abantu bengikhompela njalo uthi kwenkosi awuyazi abantu bangakholwa akuthelele ube nocholo ongakhona funa ukholo namhlanje uyazi ngifuna ubamba izinto okade wazilindela uyabona manje uzibambe ezinye sengathi sozibambe ezinye uzibambe sonjani kanti sonjani ngani bazalwane sezifana mehletho yabona mawuphethe ifoni noma uphethe iBhayibheli yazi uluthokoze uluthinte ora ake ukhona yazi awubona yazi umunye uye athelele ebusuku alale nomuntu angamaziyo avuka ehlambulule hawezi mahathe ngilele nomuntu wesifazane wesilisa wemahathe ngilele nomuntu wesifazane webaba hathe ngilele nomuntu wesifazane yabona mhlanje funa dala ulwelo womuntu okwazi ukuhlala emzimbeni yabangcwele sisebisweni lenkosi ngiyacela bazalwane sibala mehlethu siye enkosini mawuze la ufuna mina ke buka mina
isikhathi phela sikaNkulunkulu loyo ngayo ngathi abakholwayo bazobona izinto eziqhubekayo. Asikisifo uNkulunkulu angakwazi ukuselapha wena kholwa. Ngomkholwa kancane ngumkholwa kakhulu namhlanje. Ngikholwa ngathi Nkosi kade ngakho uthi wena uyinkosi enamandla. Abanye basebenzi namhlanje uNkulunkulu uzovula izinto kade ezivalekile. Mkholwe uNkulunkulu, mkholwe ngathi uyambona ungabona. Simangaliso ndoda yephi wena Jesu basi yazi ngiyambona manje izinto ezimangalisayo. Amadimoni amanye aphuma ngezandla, amanye aphuma ngomzimba. Ya uNkulunkulu Mama ngikukhresh. Yeah. 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 uNkulunkulu uzokhulula manje namhlanje. Likhululwe sikhonza uNkulunkulu sikhululekile emphefumulweni nasenyameni yethu. Singahambi sihlala amadimoni makhathanga. Ayaya isikhathi sakho uNkulunkulu, isikhathi sakho wesomali, isikhathi sakho wena zandla ezimanxeba, isikhathi sakho wena wangena ethuneni wavuka, isikhathi sakho manje, isikhathi sakho ibandla lakho leJesu, imizimba yakho le, ithempeli lakho le, ungenzeka ukuthi ithempeli lakho libe umhlalo wamadimoni. Siyathandaza, deliver us. Yambona uNkulunkulu engena emzimbeni njengamanje. Awukho umzimba ngeke ungena kuwo. Namhlanje bazophilisa abantu completely. Ngeke uphinde ugule. Ngeke usagula. uNkulunkulu uyakuphilisa manje. Isikhathi sikaNkulunkulu. Consume. Bazophalaza abanye bazophalaza ngegama likaJesu, bazophalaza. Hey, uhamba amasa, uhamba yonke into. I promise you. Lokho kuzokwenzeka namhlanje akaze kwenzeka. Uyagcina, uyaqala, uyagcina. Bazokhapha abantu. Ngibona abantu bafuna ukugapha njengamanje. Mawuze ukuthi ufuna ukugapha, suka la ukhona, uzoguqa ngaphambili, uzophalaza khona izinto ezizophuma ezweni. Ukhaya base. Sethala baba. Ukhakha. Ikhapha. Umlilo shayo. Aphuma abantu abashorishayo. Bagijima abantu abashorishayo. Now it's tough that people. Abantu ihlala bahlale kusona. Ziyasha manje. My father. Isikhathi sakho sifikile. Yebo sekuyisho. Isikhathi sakho uNkulunkulu sesifikile. Namhlanje baphilishe weNkulunkulu. Amadimoni angaphansi kolwandle ayavalelisa.
amadimoni asemkhathini ayavalelisa, amadimoni olwandle ayavalelisa. Awungenzeka ebantwini, wena kuyenzeka. Oyoyo, in the mighty name of Jesus. Let him. Bayaphiliswa abahluswa amakhensa, abahluswa intolo, abahluswa zinyawo, abahluswa amahasa. Ama-spinal cord. Miracles are happening all over. Ihlala wena behleli khona, ngibona miracles. Amen. Miracles are happening in the name of Jesus. Believe God. Ilumo siyabaleka, abantu besifazane abanelumo siyahamba manje ngegama likaJesu. Amashas siyaphuma izinto zesitha. Ngibona amanye amadimoni aphuma ngemlenze, amanye aphuma ngezandla, amanye aphuma ngomlomo. Izinto uThixo uyazenza. Ya, inkosi isemsebenzini. Unembuzo uthi yini inkosi ngibe nje? Yini inkosi ngibe nje? Ya. Uthixo usemsebenzini. Bayakapha abantu. Inkosi isemsebenzini. Kusephasi bayakapha. Phuma izinto zesitha. Sithethela uNkulunkulu njengamanje uyasebenza. Mvumele uNkulunkulu enze umsebenzi. Thank you, Jesus. Sisemsebenzini wenkosi. Sisemsebenzini wenkosi.
inkosi isemsebenzini. Inkosi isemsebenzini. Inkosi isemsebenzini. Isemsebenzini inkosi. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Holy Ghost. You